Onche mi bi manyeko. Amanya blawo. Ofa na ogbe. Acho mi Emmanuel Omra Tosi. Jo teacher ne woche ni alajo ni ji ni amajo. Alajo efe manche. Equity eshan. Ni ya nyemo mi ya ke ba na ke. O gba sanji ko be ni na ke sanji no gba before ba ke history. Masumo ko ni ma feti wo chi wo benke ba no ne. Kodi mato down fio yeneke yicho no yue ne iche masumo koni mabibo ake o hawo alajo kegbese ni jigbese o hawo me history fio masumo kono ya no ha mi ya beni ni banfo otuja ni eti nimbia nani ni ajoba ni itwa enu ni ke wo tamu we ni bu agbo awo me ka ta me kan abi ene gbese babu o lo mi o yo ni banfo ni ha mi history aka ameje gbese eni ni bi ayibonte ni ji gbese manje ewo na ke ni ajo ike ni bi ayibonte ameja akucha ewo ni ke na history ni banfo otuja le bami show we loko e o che loko gbe akekele ja lojo na bo lo lu ile ha oh kenje kan abembu o na ke lo enemy we nke bakucha hu ni ko ni twa ke ekele ameje lekube no ni mi to ma to okay they share meat amejalo akele iwo je man chekeke ni je ni service aflate ateshina awo le man cheke ise je gbese mo ni banfo keni jo o ene pe yo ke wo ke mo lo oh dabi no ni max sama ke ku age alajo wo ye park ni wo ye footballers ni amefe gbe iwo benin ni ba ni park ke bi mi na ke o keyin kura ke yes ananohi ni wo ke mo ko ni ti to mo bini odue Mohammed be Ibrahim Labala Ibrahim Duse no mi ame from blaster ni ke ameba ke apon no po ameke ba amuko ona ni loji ke yes ananohi iwo na ke ni ajo eyan to papa burenje kumo gala na atwa kumo be na yi iwo ke gbe keko ni sabi olebeni ake bọ́ọ̀lù chon mo lagbate aga wa wo mi no agbena o to yin ona ni be cho akeke no ya nuchumo ko e ba la pe wo nuchumo ni wo tun o ya la ju wo be obi ko ni maja cha me fe na toto ye ame ho amenya me alo ya nuchumo ko anya ma ku ti ami no ene se po eni ba fe no ni fe ne because me ga be di pele me ti su ku ye don Africa ame ba hian la ju ne no na me na ye bọ́ọ̀lù mi e je no ko bibio e wo kaji ate Ghana Blaster na la ju ni eyo ete ye mi no ngbe problem yo apart from no we ni na ke ni e ba gbele nutumo ni wo ba na ko wo bi ba na ke mi na ko bo ni bi na ata ke je nutumo e ba na ehi bi ke ba no agbe yo no ya nye ni se je o se kro kuma se ton ni je 250 mark ni e wo ni data le iba sala ni nale na ona ni ake money ko chu papa le sa chio jo nche o yu adon no ma jo mene to na ni swamo aten o ni so pepele e so ona blofo me ameba gba ona ene o so fo e fi ona re o sta yo mi de gen nya nto ni chini nje pepele ne la ke bi ni ma asia no e jomo ba chaki many amebenga mono to bi no nyofo ko ye ene rare Africa ona ni so mo ele ameke ba gba wona keke si popo e bibla mi the Passover he wo gbin ni male de cheke wa ke chon bo ni afele ake je mani esha na ka pepepe wo yale si be pie boni achon wo enyo jamo mi o na ko sofo e ko me ni amegbla mi ojogban na ke bibla ba achon na ni wo na ke noko ni kashi ye bibla mi to na ka pepe pa ya la ke bi ane no no ofio je mani esha ni o sofo ine e gbe ko ba je mani esha ni omo ba ye
Yo be sani e ke loko abla. Sani e fe ni. Sani e fe. Sani e fe. Ni gomo bayi. Sani e fe. Kaje na kan game wo aigbe me ni aigbe refugee ni. Wo Kenya je Israel. Ni nye ba ton ile Ife. Ni Nigeria ni wo ba ka agukoli. The wicked king. Ayi megbe. Ayi megbe. Ni ewo nye se wo ke ba. Ya ne ho. Yo nye mi me je wo Kenya fe. Ame wa yele ke ni bi fe je. No. Ona ni e. Ewo ke wo UAP e. Ro fu me amegba wo. Na kan. Africa le ni mo jowo. Ni mo jowo complete. Sini ni mo jo Yesu ni ba ni ihan me shika ke ni bi. Mo go ya chasko ni ge no. Fun no. Loji wo Africa. Ebu account papa. Yo na he ya di. E ge mo na ke ba habu. Ni onyo bu account Aba he o de. From Africa ni bi ni wo here. Look at the resources. Obani magwe brofo. Yemu. Well, you know, we have the timber, the gold, the diamond, the manganese, the petrol, then we are still suffering because we lack. Bible like a lack of knowledge. And people perish. That is what we are facing. Africa is never a slave. We have to reason up. It's in the scriptures. Day one. You near what you say. You want Soliake, Ibani Aladu Ako, Imama Papa Nibu. Jenny by accident. No need to history. Busy. You want Solania Mani Abla of ni Kagana Mave, ni South Africa. Yo nche oradon ke oni amibela mo ke wo hamo yo to ebule be man fan TV eno ne bi eje ni wo ko ni fe mo fe ba wa woni ama ajo ni ji enyu ala ajo fe manche me na equity ehwan akwiti ahwan ye Joma alajo Joma ablekuma ke agbene amasama ke he kokume fe ofanko akwiti ahwan ye je fe me na ochie kolewoko agbogboroshi ni amogba lehun e ba kwete ehwan ejeme ba blade abi bi eje ni wakanye ba wa nye fe nyere adon ke wotu ebo